بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلبة الدبه باوي يتدي الله تبارك وتعالى جولين لادمكم محمد صلى الله عليه وسلم yewtay ɗo ko raɓɓiɗi inchallah landal no ari yimɓe ɓen no landi fi maggal ɓe jogi jiɓa e seeɗa e maggal jaaboɗen ngal kon ɗum woni landal ngal ɓe wi si tawi woni goɗɗo o hoori Soumayee o ñawlike e nder muɗum ñalaɗe go'o ɗen ɗon o wawali horude ɗen ɗon Soumayee on feƴƴi o horali ka juldandu o horali ka sabbordu Donkin jon non Donkin ari wano hande ko go'o hande alarba hande ko go'o Donkin jon non Donkin ari himo faala yoɓɓugol nde ñamande makko Soumayee feƴƴunonde e ɗe ñalaɗe Donkin ɗo o heɓa joddi Soumayee on o heɓa baraji Donkin on tawsi hara ɗum ɗo hino sella ko ɗum ɗo woni landal ngal karamokoɓe ɓen wi'i hino sella ka on tigi waɗira non o heɓa kadi baraji ɗin fuu o heɓa baraji ñamande makko nde o yoɓi nden o heɓa baraji Donkin ko o hoori kon ɓeyni wo masala on ko masala lutodiraɗo e muɗum wano jantori ɗum ɗon Cheikh Abdoul Aziz At-Turayfi oɗo khilafu waɗino e sahabaɓe ɓen radiyallahu anhu seydna Abi Hurayrata radiyallahu anhu hino yi wondema on tigi ko yo adoro ñamande makko nden on tuma o arana sappo donkinje makko ɗen seydna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu hino yi on tigi no wawi adorde sappo donkinje makko ɗen si o gayniɗe o sakkitora Soumayee makko ko ñawli ko sabu moƴƴere ɗuɗunde wonde e nder sappo donkinje ɗe Cheikh Abdoul Aziz al-Fawzan ibn Fawzan al-Fawzan ɓe janti wondema seydna Omar bun al-Khattabi radiyallahu anhu hiɓe nettinayno ñamale Soumayee maɓɓe si ɓe ñawlinoke haa ka sappoje arane ka Donkin ɗo ɓe hoora ɗe fiyo ɓe heɓu baraji ɗin ɗiɗino bina'an ala hada kullihi sabu ɗum ɗo fuu hiɗen wiya wondema hino sella ka on tigi hoora Soumayee makko on e nder sappoje arane ɗen ka Donkin wondude anniyeji ɗin ɗiɗi anniye yoɓugol Soumayee makko on e anniye ɗaɓɓugol baraji sappoje ɗen ka nder Donkin karamokoɓe goo non janti ɓe wi si tawi woni ñande Arafa tawi ñamande makko nden himo yoɓude nde tawi feƴƴoyay balɗe sappo bimana haray Arafa natay nder ton ɓe inni haray ko ɓuri moƴƴude kon haray Arafa on kanko yo waɗan ɗum ñalande hertinde wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɓe inni wo ñalande Arafa nden haray ko yo waɗan ɗum ñalande hertinde bimana so hoori ñamande makko nden e Donkin on gila ñande go'o ha ñande jeetati hawri ñamande makko nden no heddi gasali
ɓe inni yo anni yo jango o hoora arafa on tun feere. Après noon so juldere nden feƴƴi o continue ñalaɗe heddiɗe ɗen immorde e ñalande makko nden, mbimana o sendidira ñamande makko nden e ñalande jeenayi arafa on. ɓenni amma ɗeɗa ñalaɗe heddiɗe fof yo hawtu o yaada e muɗum. karamokoɓe goo kadi jantorino. ala kulli hal ino sella horugol ila ñande goo donkin ha ñande jeenayi, hara ñande sappo on kan tawaka ɗum no anda ɗum ko ñalande julde noon, ko ñande julde dagota ko horugol ñande julde. haray kadi korka kanko wodani ko neɗɗo mo tawata o ala ka hajju, wonɗo ka hajju on ɗon horata fiyo newano mo heɓugol dewe makko ɗen, o wawa gollugol golle makko ɗen no haniri no. wonɗo e hajju on ko nokkun gotum o horata. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ko nokkun gotum o horata. si tawi hawri o waɗi gotum e haɗaɗi ɗin ka ihram, mana so horminanike hajju o waɗi gotum e haɗaɗi ɗin, oɗo no anda o waɗay fidiya. fidiya makko on ko horugol ma hirsugol ma ñammingol, fa fidiyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. ko horugol ma ñammingol ha o waɗa ɗum ɗon, fa fidiyatum min siyamin o hoora, aw sadaqatin ma o ñammina, aw nusukin ma o hirsa. joni noon si tawi oɗo wali ɗiɗo, aray ko onno gerdata ko fa siyamu 3 ayamin fil hajji, o hoora balɗe 3 ka hajju makko, bimana tuma o gayni hajju mo fokkiti artugol o hoora balɗe 3, wa 7 idha rajatum, o hooroya 7 jeɗen si o hewtiti. wa tilka asharatun kamila, ko ɗum woni 10 timmuɗe ɗe o wawata wattirde on ɗon ella mo o waɗi ka hajju makko, sabu lundagol sharia goto immorde e shariaji ihramu horminagol ngol. sina ɗum ko heddi kon kanko neɗɗo yawɗo hajju on kanko o horta, ko neɗɗo mo yaha hajju on horata fi yo heɓu ɗiɗo baraji. haray noon konka kan no mari nafoore moƴƴa, nelaɗo make sumu tasihhu, hoore on sellay nokku gon allahu subhanahu wa ta'ala inni kullu amali ibni adama lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bihi. golle ɓiɗɗo adama ɗen fof ko kanko jeysi wona korka kan ɗon noon ko min jeyka, ko min kadi yoɓataka. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ñande arafa mo hoori ɗum ɗon, haray miɗo jortinde e allahu subhanahu wa ta'ala nde allah yafantomo hitande feƴƴude bakkatuji, hitande arore bakkatuji, allah yafanomo ɗum ɗon. kono woniri kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kadi mo hoori ñallal gotal, mo hoori ñallal gotal korka, na Soumayee tun, korka mo hoori ñallal gotal, o hooriri ngal fi allahu subhanahu wa ta'ala woɗɗintina yeeso makko ngon ga e yite ngen duuɓi 7 nelaɗo maki 70 kharifan. si on tigi hoori ñallal gotal, o hooriri ngal fi Allah woɗɗintina yeeso makko ngon ga e yite ngen duuɓi 7. ɗum ɗon ko nema januno. ɓe landi wo si tawi woni on tigi ko obligatoire, so fuɗɗike ka fuɗɗi ɗon ko yo hooru ha jeenayi jeɗen timma, na farilla. ko ɗum waɗi siɗen wolude ɗo ni ɓural mum nga. si on tigi hoori hayso ko ñallal gotal, imo mari baraji muɗum. so hoori ɗe jeenayi noon fop mo mari baraji. nelaɗo maki mo hoori ñallal gotal fi Allah woɗɗintina yeeso makko ngon duuɓi 7 ga yiide nge. ɗo ko hayso ko ñallal gotal heɓuɗa. sa wawata horude jeenayi jeɗen fof, aray miɗo wasi yo on tigi muñño ha ñande jeenayi arafa, o hoora nden ñande kan hara o ratali. so wata horude ɗe fof, so wawi horude ɗe fof, ko ɗum ɓuuri moƴƴude. allah wi as-sawmu li wa ana ajizi bihi, korka kanko min jeyka e ko min yoɓataka kadi.
donc si Allah suɓike hunde nden ɗum holli teddugol mayre ɗum haysi ko ñallal gotal heɓuɗa na on tigi na obligatoire o horaɗe sappo non fof mo wawi horde hayso ko ñallal gotal ngal noon ñallal gotal ngal o horata yo etto ngal hawrodira e arafa ñande jeenayi arafa te tawi ɗon o wawa horde fof yo hor fof ñande julde kan ala nder ton ko wirete balɗe sappo donki jeɗen ko fiyo limore nden timmu si tawi na ɗum ñande julde kan hooretake no harmi horugol ñande julde kono ko sappo on wattirte ton ko fiyo limore nden timmu sina ɗum korka kanko gila ñande goo ha ñande jeenayi sappo tawaka ton on tigi horata ñande sappo no harmi horugol ñande julde par ce que ñande sappo ko ñande julde ñalaɗe ɗeya tati hikkiɗe ɗon kadi sappo e goo donki sappo e ɗiɗi donki sappo e tati donki hooretake nelaɗo maaki ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah ñalaɗe tati sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati je donkin ñalaɗe hirseteɗe ɗen e muɗum ko ñalaɗe ɗe tawata ɗen ko ñamugol yara janto inde Allah ko ni rasul sallallahu alaihi wasallam makiri idan ɗeɗo balɗe nayi on tigi horata e majje ɗum ko ñande julde donki e ñande sappo e goo e ñande sappo e ɗiɗi e ñande sappo e tati karamo ko ɓen noon no lutodiri est ce que on tigi si o yahi hajju o waɗi ella immorde e ellaji hajju ɗin tawata waɗɗinimo horugol est ce que no sella ka o hoora e nder ɗe sappoje tati to sappo e tatije ɗo bimana sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tati ɗe balɗe tati ɗo est ce que no sella ka o hoora e majje kako tuma ɗe feƴƴi si o fuɗɗo horugol ɗum karamo ko ɓen no lutodiri e mum en ala e natude ɗum ɗon fiita e majjin ko jamma on woni famude kon donc haray générali gila ñande goo donki ha ñande jeenayi ɗum ɗo no yamira horugol si on tigi heɓi feere sa heɓali feere few eto heɓa ñande jeenayi donki on ɗum ko arafa yaafe lande kami woni ɗo no wuli moƴƴa yaafe yande kami woni ɗon no wuli moƴƴa non donc haray si on tigi wawata horugol ñande goo ha ñande jeenayi haray yo eto ñande jeenayi on kan o heɓa ɗum ko ñande arafa o heɓa nden ñande tun hayso ko nden ñande tun o heɓi deke anniye on tigi on no laaɓi ko fi Allah o waɗiri o heɓa e baraji ɗi si tawi noon on tigi hori goo ha ñande jeenayi tawi o laɓɓinali anniye on fi Allah o heɓata baraji ɗi ɗo woodi noon kadi addoɓe ɗo kadi jiɓa e goo ɓe wiya ene Oustaz en joni min simi hoora gila ñande goo ha ñande jeenayi donki ko obligatoire mami naafa jemma ma est ce que simi yejjiti naafugol haray no sella ka mi hoora no sella ka hoora haysi a naafaali no sella ka hoora a faala ko geƴƴe tun e sa fewitiri juulata hoora probléme wo ala ko woni si a naafi baraji ma ɗin dubloto a heɓa e baraji boy kono noon wona wondema haray naafilo ngon no connecti e korka kan komi fandi ko naafilo ngon connectake e korka kan komi fandi e ɗum kon ko wondema si on tigi naafaali ɗum hollaali suuma e makko on sella ɗum hollaali ko hoorata kon sella bimana haysi o naafaali si weeti bimbi o hoori korka kan no selli haysi o tewi o acci o naafaali haysi o yejjitu o naafaali haysi o falju o naafaali haysi o ronku o naafaali haysi o nawnu o naafaali si weeti bimbi himo waawi hoorde korka kan no selli haysi o tewi o acci naafugol ngol korka kan no selli korka kan e naafilo ngon jogondira ko woni noon ko ɓuri moƴƴude kon koyo on tigi naafu o heɓa baraji naafilo ngon heɓa baraji korka kan hawta ɗiɗi ɗino hawta moƴƴereji ɗin ɗiɗino ndayo on tigi wersido e naafugol jemma kono amma innugol si tawi mi naafaali awa mi hoorata ma ɗum e Oustaz min hanki mi yejjito no naafugol donc hande mi ñaami la haysi a yejjiti naafugol haysi a tewi accuɗa bimbi korko kan hinu selli jogondira ɗum ɗon no serti e anniye on anniye on e naafilo ngol no serti anniye on si a waalike a waalo daali e anniye weeti bimbi a hoori Soumayee ala korka kono naafilo ngo
haysi a nafaali si weeti bimbi de ke a waluduno e anniye ɗa wawi horde ko ɗum sendidiri ɗi anniye on hino jogodiri e korka ka kono naafilo ngon jogodira e korka ka woni korka suuma e woni korka sunna ko woni ɓural hino e naafugol ngol nelaɗo no janti ɗum ka suumaye ɓe maki man soma ramadan imanan wa ihtisaban wufira lahu ma taqaddama min dambi horuɗo suumaye e dow gonɗinal e tama o yoɓoyede yawmal qiyama o yafante dunubaji makko ɗi ɓe wi kadi man qama ramadana imanan wa ihtisaban wufira lahu ma taqaddama min dambi kala dariɗo kadi naafi wondude e honno wiyete gonɗinal e tama o yoɓoyede yawmal qiyama o yafante dunubaji makko ɗi ɗo no laaɓi meɗi jogodira kanji ɗiɗi kono kan anniye nelaɗo maki man lam yubayyit niyata siyami min alleyli fala siyama lahu ɗon ko noon ɓe makiri ɓe wiyali ka nafiloto mo nafali wala korka kono ka anniye ɓe maki man lam yubayyit niyata siyami min alleyli fala siyama lahu man lam yubayyit niyata min alleyli fala siyama lahu kala mo waalo daali e anniye horugol bimbi so hoori wala korka ayi ɗon ɓe holli wondema anniye ono jogodiri e korka kam amma ka naafilo ɓe wowlu ɓural korka kam ɓe yilti ɓe wodi ɓural naafilo ngol kono ɓe hiɓɓindiraɗe ɗi donc ɗo kadi haysi on tigi nafaali mo wawi horugol wala probléme o mari baraji ɗin si o yejjiti kadi hatta o continua horugol himo mari baraji ɗin hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nene goto mon on Issa Sall mo pita wareya leymiro wonɗo Arabie Saoudite madinatul munawwara assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh